ngisamtama ngikade ukuthi ngizogudla angigudle umuntu la wafa nje zokhuluma imisebenzi kaShemba kuphela funda baba Uma bazalwane behlezi ndawonye abazalwane abantu abazalana nangumfowethu ituzo kwami lapho sizalana naye omunye efa ngenamntwana nangokumfowethu siyafa kanamntwana uthi baba lo okhulumayo lapho efenge namntwana umkakhe ufanele basholephi funda umkakhe ngakani ngaphandle umkakhe akangagani noma sokuyihlazo namhlanje umkakhe akangagani ngaphandle kwezizwe akabe njani mfowethu akani ngaphandle kowezizwe akenze njani angene umfowabo wendoda yakhe angithi namhlanje akusenzeki obaba babetshela uba lokho inkolo la iphunyuka kithi emsamo baba ngeke sibe nawo sofuke siguqe nje inkosi sibuye sidlambatha funda baba abe umfazi wakhe manje umfazi leyifelwe indoda kufanele aphuma awungena emobeni agana amashangane kungakho ekhaya sokukhona iy'ngane ey'namadlebanga ngonogwaja ayizalwa emndenini funda baba angene umfowabo wendoda yakhe akangene umfowabo wendoda akhaleke ihlazo lapho umfazi womfowethu nje abe umfazi wakhe uyezwa